te low level te, ni te high level te. Yung aspirational district, bisa ne? Yung aspirational district yang ribuhai jengi. Ni aspirational district kamu beli. Yung mania Bagin kentiu, ya kibriu jong kari bohoi bagi dangduk. Kari mata te, ya kibriu jong kari bohoi kena rendang. Si rendang. Kebun Ya ni kena te. Iba tanda tu kasi ligade katukan kamdan ba. Kamdan tendar, Kamdan tandar. kamdan tendar. Oh, kini kita sakit tu sini Kamdan kamdan. tandar. Kari ni kio. Kinong song dukan naribhoy ki baju penbiang bam man badon ke election jinom ikmat lakade ke election MDC MLA ne election MP menta kasngi kilalit sendon bania kendu yu deputy commissioner jong karibhoy ban penpayo ke jingso khya halor ke jingsha pendu ban chalan bam hakane ke election MP katbai ka kam chalan bam lai sha ubar jala na shillong katba ki trai district ki belaju ai ke jingsha kri boro chikata ki sha kantai lut haka tendar baglada thap shaka office u deputy commissioner karibhoy kane ka jinglit kendu kete ki nongsong dukan ki baju penbiang bam man kapor man badon ke election kade hadin bakla bitar baga tendar ka bakla de banthap banyo shalan bam hakne ke election MP kila sha kantai bala yo penban da ubar jala na shillong na kamta ban penbiang bam hakne ke election MP arjar aphausau kum ki nongsong dukan ki baju penbiang bam hak election baper na ribhoy shoban leit kendu yu deputy commissioner karibhoy kila lejeru banjurib ika circuit house hakabal ai kerpang ke jakai ubar jala hagate ke circuit house bon shed untiu barman penbiang ke bam hakne ke election MP habakran shakila pathai kubor kilong kemi kibashong dukan bat ki baju penbiang bej ya ka bam por election kila penrem bathar tang e yo deputy commissioner karibhoy bawla pendu e katandar banchalan bam hakne ke election MP baru lailat penbani ki barjala ki bawana du shelong nagamta man penbiang bam hakne ke election daga penbiang ru e ka jaka ban penbiang umbam balkum juru ka boarding electric karba ka por be kishalan bam makipat kilha bashna ne penbiang nadong shadong Ma uwi ram tanda. Takin ti bayai nak ti babek. Melong, bawat na binjing kang melong. Korba penelitian pak berbiak di komen aduk nyaw keli di pemasukan. GSP. Pak tes kau nak nak fi hajat pak le. Pak prong gitu. Medical report. Pak ni le lu kita tes barang. Food license. Kalau kata nak yo, nak yo. Pak tes kau ni nak nama kau sendiri nak nikmat. Sering. Habis le lu barang. Pak lu di kita bari pak kita pada lah dah buat kan. Ingin matraya bang. Mentaya gini kat tes kau ni kata ni bagi jumpa rasa senang sudah tedon. Kat bayangi du pak tes lu tu kumut tu skor. Aku tu sisa jai do ngalik ni dalam dia ngalik keran uang ai sakin. Ada kat training layak sisa pat ai mentam ada aku lekang dalam aku gini ai. Dalam pisar yang ni uang buta pe ni taruh lain. Mentah ni baik tu kodok tu berasa senang kodok. Tadi kalau projek properti itu sebelum properti. Projek properti ni. Yang kodok apa hak ni. Oh, harga tu kopor bangi tap, syua bangi tap yang tu katandar, kila pat tap yang tu katandar, ki ong pat ini henapa, gidi ben lek lut ki tes baro, nadu ki khmat, nadu ki skor, nadu ki rendang, nadu ki sentur, baro ki pat lek ingi ke tes, ki ong henapa bangi hak ban shim ki tes yang pi baro, tapi kita ro baro ki lalap miat sengi, gila pulut por, gila lek ki hospital, gila dep lek lut ki tes ki baro, gila cap itu katandar, ngasop miat ki tu baro, andre akap sengi bagi plate yang katandar pat deng yang ngi kata katandar pat ngim shim la yo, weiru ingi nang ni, ban syong yang kedupan. Ni ngila wan hang tepok circuit house ngila siam bahang tepok circuit house kat bahaka por bagi ki ai order ngi ka ja ka sha bangi syat kim sha ngi ban sok ki plastik ki ong baka ja ka de melong ka bakluit bat ki de ban khat bet ni ki Q ban ai ki ndrei kat ba menta pat de ngila lek ngi siam hang tepok circuit house ki dok plastik sudah ki motor plastik sudah ki kar plastik sudah hang tem tai ki pendon kam yengi watang ko umro ban ai umbilor kim sha ki ong hana ba ka kalong ko bang khuit han rekat ba mentang ti ki pendon kam de ki umbilor sudah ngipet ngila lap hang te bi pendon kam de ki plastik sudah ida yo ida ka khmat ade ngila wan saki menta barok ngi kinok sang dukan ngila wan pet hang te ngila ba de ki tiar plastik sudah barok han rekat ba yengi pa umsya ban pendon kam ke tiar plastik halor kata ka doru ingi la ai ka barit
tang arspa tengkang isef iki hap kit snabat jak tukan bat adang sedang rei balai hang tei badai udah harda ai dengan state house bakin syong bakin tiak bakin shet kat bayangi hap shet kinala hap sna hap pen khoi iki caka bakin shet bat pen biang ya kabam na mata jongki baki ong baki de pidem long ki bakoi balong hygienic mentah hang tei ya kat bahang tei badai mentangi pe iwan pe kar kom shet hai kalong hygienic barok kita gidok ikop kita gidok plastik sudah kita berasuk sop tu tak tu kita pedam dah ke hang tei mentah wadi kita motor ki coro berkan ki cor ki bela pensah duk tak sudah barok hang tei ki shet kumbagi ru ki ngis dap dak kajing lengo ni kinong syong di si office kantin ni la ai bam de ki bero de ki snem mang ni akapor baki don ki bil ru ni ya sya wat haki por ko bit ni la ya sya mentan dala dei kata kasin kadai ke banengkong ka ba yangi ki kantin ki kentaj baki nem ai ta ka bam ndei man barabor ka ba sedang yangi ka bakut yangi kat ka baduna yangi siteng dit siteng yong ki ordar sya ki ordar bam nangi ndai mentapat de yangi ki kentaj ki klem syam khat hi yangi bakin ya keren ya tak kador bangin lak plit tak tendar jong ti kala he kador pila ne em ban ai bam ha ka de ka bang ibu mangi ngilingim ju wadaki item kador sispa tingkangi ki banakan tim ya accept ni ai kat ya ka bangila tolangim lak ban pen kedang ya ki kat bayala di tingi hab hi ban yo nong kanu kanu kakam ka bangi trei ngidi ban yo sing yo nong tengin dalaya le ya ka lanjo kan ni ka bil ka ba baro sisnem mentaro ujubab yang ini nakawai kata yo uan sak de kawai kata yo nakawai kata yo so kawai ka banai ndala leg uang kapisa kalarung hapo akam jonga tengen sa ndala san utau si ngan sa ayafi ndala leg kata ka banai ru lapoi ke usnem ru mentapan ban kendit upan pada ka GST nalor haki tu ki port hap tandar ya ka GST uklem pan ni tingila ai bet kabam kat kum bakan biang ya tu kador jong ka aspa bat ka jing yo nong ka jongi ndai mentai ya ka GST ru ulaot nalor ka tapur ka pisa usem ai dai Bata kasni nakayang dini kiba supply bam haman na ki election. Bata kasni kim bansi ban wani tendu UDC na marngelawan ha kasi coding ru ikem la ban tendu. Tingila submit ya ka jing thor usai. Kabala penlengo egi kalong ba. Undon weiru bayo nangi kiba captain dar nang ni nari bohi district. Hari yo kiba nabar ke district. Kaya nalo nang tar ngelawan banyak tendu bantai og bahana uta ubat hep ubayo uday ba aya ka rate ka ba ritam te ula ongru baka government kala approve ya rate dari aspa sanko te henry mention sinem ru mangi in haidin no ya ka ba mention sinem ru karit ka ba ay ban supply ka di aspa tengka ba haka tu ka rate ka ba ay mention sinem haka tendar ba kumjur haka approve rate mention don yung tong GST dan unung tax ni haban siu te Henry mentap di kila submit ini ke bill badiban ai bat GST bat balong arus pak tengka Henry mentau selim badi arus pak toko na tau ba supply mentah te kalong ke iki bas mulungo ke mamangi ki try district nang nemo ada jidal inda hot yang ni hakasni ba pretendar pe karit kadiban lo ka bangila ban IFP jadi kayak ini pila ni ban supply hari kum kataru kemudian irum dan hari ni syutik pensan ba la ai syatangnya uwe breu na belong dia kalong ke basungsi ke kam tam ni ikan tim di basong hang ni kibla im kiba aija aisha iki hang ni office man kasni kiba serve iki te Henry yakini ro akan tight yut te kalong ke iki ba ibin kenya ni kibru jong ka district Hina kalian yung kari buhay welfare organization din mangila bu peniminin kasni mangin ay kajing krisya na menta gini basong dukan kibali ki lokal kibanang ni na po katemri buhay menta kasni lawan manginya kendu yung DC la don rangkal lang batki iyo i ba kajing kren yung DC sisay kalong kapamla pan pedian ningkong loong ba kai ka ba ulale ule kat kum ka procedures ka lane kata sistem ka bala penyaj menta Henry kata kajing kren kan yung inong syong dukan bagila batay bah kapsni ka batep tendar kila dentang ki lokal ki banang ni ki ba khalangut kita ki numbers ki bala thep Henry kata ka tenda ka ba layo pa de yo nong selong ti kata ni na kaliang kasing ngim de ban ong ban yabis ni lane ban penrem ya ki doni ka hok ban thep ya kata Henry kalong ka ba su phla ken ba khalai teli yo ban banda ki ba umdan ha kata tendar tingila kren halo kata kapang uong ban ba kabapoy ha kami ngangasanya kata kajinga kren jongi ong to consider lang ni ba di na po kateng katem ribahay ong wat da mangar ngam di wanang ni takani kalong siya ka ba pening bar ka ba penso
ingkong yangi kiba dan akan ka temri boy ka bayalam ban ya ka jing sungu ya per jai ben rew si kentian ban ong lada mau ukurne kan ka kentian ka sapui ben ban kanu kata ka ban pui si ka jing ya sungsi lane ka jing ya dan kata ka jing plumar lane kata ka ban pui ben ban ya ka ban yasniu wat mangi para bangi yasong yasa akan ka temri boy ka jongi te ka winga kentu ya ki bor bahalor kum ko ki badan ha ka bor ba kay di ban pikya ba ngiya ka temri boy nilayu i ba uni udi ubam sung thu e tin ka tliet manda ya keren ki rit kirya habdadan kita ki ban translate kalong ka ikai ka ba syam jing e isya ngi dawana ka bor ba